PSI Param Ananda Daimari. Hatsa pori dibo rise. Tekelokole okhel kosto korise bohu dinor pora. 2 number platoon Kepokanto Pura Swali High Schooler aru Commander Torali Raha. Hator sapori bondho opona lage rise tekelokole par utsa janok karon tekelokole bohu dinor pora kosto kori ase. Ya platoon number 3 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Bhergaon aru Commander Krishna Raha. Platoon number 3 asile NRDS Senior Secondary School Commander Disago. Yes, platoon number 5 bhergaon High Secondary School Swalihata Commander Priyanka Basari. Platoon number 6 Brilliant Senior Secondary School Primary Commander Himangini Boro. Platoon number 7 UN Academy Bhergaon Commander Zosang Boro. Platoon number 8 Kopsasuba High School Commander Helena Rapar Netito. Platoon number 9 Auxiliary English High School Bhergaon Commander Nilupal Raha. Colombo High School Platoon Commander Heinari. Platoon number 11 Bhergaon High Secondary for the medium. Platoon Commander Gatasa Polo. Platoon number 12 Kalaigaon Thana Mohila Arokhi Bahini Netitto Srimati Noyana Baru. এয়া হৈছে আমাৰ হুদুৰ ৰৌতাৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট পাব্লিক স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে বেণ্ড দেখুৱাইছে খুব সুন্দৰ গতিকে বিশাল হাত চাপৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰৌতাৰ পৰা আহি হাজিৰ দি আমাক North East Public School Longtar Prahi hamak band bajai kokuluke apload kora pabe
ইয়াৰ পিছতে আমাৰ W exhibition